ziyashiya elethi khongo liyahlanganisa sihlephule likasathana i-unity yonke yobumnyama siyayigashula kukhona isingelesi esiphethe imishini yeweldi siyahlanganisa isitho lesithi siyakuhlukanisa cause kule mission cause kule vision cause kule message kudingeka i-unity sesiyafala iBhayibheli kukhona indawo elikhuluma ngayo siyafala manje kuPhilippians chapter 4 verse 2 and 3 likhuluma ngoYodio kanye noSinthai lithi iBhayibheli labo mama kwakuyibona bayizingqala buku sisebenzisana kanye nompostoli uPaulos kodwa endleleni babukeka labo mama bobabili sebengasathelelani imali bebekhuthele labo mama iqala i-movement besebenzisana nompostoli uPaulos kepha namhlanje sibabona bedisiwe behlukanisiwe behlukene so uPaul uthi I implore you be one-minded be one-minded leyo mqondo owawukuKristu mawube khona nakini be one-minded yebani mqondo omunye uzumisa uClement uthi I charge you Clement ngisise ngalabasalayo cause kuyabonakala ukuthi sitha uma siyibona into ihambi yaphambili siye sijike sisebenzise kwabona bebesiza kuyona ubenzela ukuthi bangabhekani futhi abesithathe noma ubaba sithatha laba bebekade begijima impela sibaxabanise bobabili mhlambe lesinye isikhathi sibaxabanisa ngokuthi kuthiwe nje kuyadingeka sibe nekomiti la ekhaya kuthiwe sizathatha umama ubani abe uchairperson kanti lo nomunye umama naye ebebhekile ukuthi angawuchairperson basenje baxatshaniswe isikhulu bahluka bakhohlwe ukuthi yini ebebekade beyakha beyibuka be one-minded sikhundla or no school asizanga sikhundleni vele asizanga kubona bhala la asizanga kuba treasure naleyo message eyanimizayo la akuqhakanjiswe yona be united sikhuluma ubumbano begama likaJesu